Күрәктеһи маңнеги күнүгер 5 сетте 6 5 сетте 4 9 сетте килага тустуктар күйен көрсөллөр. Манна сака чулулары күлүмәк күстерин сылбырга туттууларын ордук кыры яһаңа билдиреллер. Ол күрдүк 5 сетте килага Нюргун Александров кыл көмөһүлла. Онтон 6 5ке Виктор Рассадин 2 месенси тер. Арыян Тютүрен Евгений Алексеев вона Александр Рассадин бейлерин яһандаргар бронзаны алалар. Гран-при Коркин турнира международный турнир 9 төгүлүн тылларга сүрбалта команда келди. О сүрбалта команда сөз тутут агыс спортсмен болду. Онтон 2 күнгө 6-11 сетте 10-6 сүз сүрбе 5 келе яһаннактарга күрәк барды. Онна 6-1 яһаннактарга Егор Пономарев тәңнәгән булбата. Финалга тиен бүрәт бөгөн котто. Бар жон ыгыта-кагыта сүрдәнне. Егор Пономарев Россия чемпионы болады Коркин турниргар бастырга белемнемитим дир. Шәйден настройкаланам хаянны каяктак буня. Сагам серегер, балешиктерге. Кайына алды. Күрәктеһине барытын Ираактан кәлбит мааны ялжет Риога ытылыбыт Олимпиада чемпионы Таха Гюлден бөгө серги көрдө. Кени сүз сүрбе 5 киле яһанга Олимпиада чыпчалыгыр тийбит Турция туру кейте. Коркин турнирин беркеден билер бит. Şimdi Korkin turnuvası normal hep Андойду күстәк тустуктара бары хаяндаганы бу Коркин турнирин нөңө ахаллар. Ол күрдүк 4 жылдагы минеме манна сака хергер келен турадакпын. Коркин күрәктегер бидде бир круктабытым. Тута мигин кайбыттара. Манна санатака Дмитрий Петрович атыгар турнир 900 төгүлүн барда. Коркин бете 175 себеске союз спордун мастарын. Дойдулар иккерларнагы класстагы 14 мастары. Дойду чемпиондарын итен тахарбыта. Onu серге үрдүк сетихите олимпийский чемпиондары призеры белемнәбите. Кини албан атыгар үгүз дойду сүгүрүер. Онон турнир этенге болан аста, ол оны күрәктеһи 2 күн ытылыбытын тукары сака серегер уопсая сетте метелкелле. Онтон 2-те кыһыл көмүс. 1 сетте киле яһанга, 6-11 киле яһанга. Павел Никифоров, Максим Бурсов, Жакускай, Вести.